Kalome Chairman MPCC President Zom Tak Pulal Sota kan senior Zom Tak Tak tele party ka thopui te voina hun thatak mai kan hotu ten min pea kan secretary na soyang khan ni lai nia ngai pui mo zong ka soyang ka tia amaro chu naktu ga hian lung leila ma phe ka tuma wangin voin hun lo mangala min tia reilo te soi ka tuma ngai pui mo zong soi nang deu khan ya political session te po ni thomang chu ngun dewin min lomai khak sak don dia chumbung dewin tu pa sarmon em bongin a hlom hlomin karon lai thanga in ngai tu na khan lo jip ula a thain karinga hei kanom lo wang ponga mani phak to ka te chanchin kan lo ngai tha pathianin rematianga pathian min hruaya mason na kan be sei lo zom te boruak kan han nei thin na in pathian min hruai na hi alang zelin ka ria wena phei chuan mitam takin sarkar tura min be sei nang mani hi trang ula sarkar teu min ti hi anni thuma thingpi ganin boka kan han soi anga mani khan department pakhat chuan chung ko thila kan pi te kan pu te in pel an boi puya chuta an engineer ho nena kain kom na chuan thuma ani chu chung ko thil tak tak puma him trang teu sarkar tu in sarkar loi kan hlawania sarkar na to kintu na sarkar kan nin boxi pakhat te lai han sarkar sela ate ka tong kam thit ngai mi lo kha engineer pakhan an taliban donin kan mai chu wang trang teu te min tia kan tran hi min tu sakani min du saktu te le zoram siam tu te hian zoram ve tu te hian chu wang chon voina hian kan tran kan hu tu te thu kan noya kan thei top kan tran hi poing moing ka ria kan han soi ma sa ni le chumbung ne den kan soi nge ka ngai poi mo zonga ka soi tur ka tian ni lai ni khan ni ngai no min ti kan ring khop maya pathin re ma tinga le pe ka kan la soyanga sangha jagwa samruk le panni khan Assam State Duai Kanom Line Assam State Electricity Board ASEB Noya Aizo Lahian Mizoram Powerhouse Diesel Engine Masaper kilowatt somsari le panga awmani sangha jagwa somsari le panni UT kan ni khan Assam State Electricity Board Noya hian Mizoram chu division pakhat le sub division pathuma kanom ta mani khan kan chung te in ron boi pui tu ten local department electric department te a building a in power ma moza tur om chumi te chu khol omanga AC omanga chu teng chunin tianga ani chuan kan tia kilowatt somria ta tanga zahi in mamoang antini in lian de building up kilowatt somriat mamotoni lai khan sangkha jago samruk le pahnia chuan Mizoram puma kilowatt somsari panga diesel engine kan ne ni chumi atanga nimin ni somni le panga report tekha kan kalka nange achu thuka churem chang kan la soidonia nimina khan kan por man tamlai ber in tlai darli le chan veya megawatt za pakwa point somnga pakhat kan manga kan man tlem lai berin jing darli a megawatt somthum pakwa point somruk le panga kan mang chuak ani ti chuan nimina khan tuirial hydel project atin megawatt som pasari point somsari le pali lungvel solar atangin megawatt 0.45 Vankal solar atangin megawatt kuwa point somnga le pali serlui bitin megawatt li point som vain megawatt somthum le pakhat point somri le pathum kan thar veya somruk le pahni le sahni somni le pathum min kara kan mala nga le kan ma chopte soya chaum khop maya ka soyang khan ngai no min ti donin ka ringa hei kan senior pusil ruala power re tak chang tu le seper te jingami local le ngala nimina te khan kaut labung laboi pui tu te central contractor tin ande kan line biani
cao là bung te khon la boi pui non le lai la ya khalai chung thu kha ngai nom tak soi tu romen ka ria in ngai tu na lo seng la tu kin jinga kan president nen kan in bia congress party kan sarkar chuan power electricity kan ngai poi modon kan mamo ateluin kanong theilu ti kan ria kan thei patopin hei priority kan da don ani ti te an han soya athamon thlakin ka ria khalai a story kha toite karon in ngai tu na ti zaw a karon jep veni chu karma sakhan vanapa hall chunga khian spotlight institute CEO pimegi elral tenen kai hmuwa book fair abot saya kanin hmu chu min lo pana min ko chula min chi baya invan ngai ome mo lo let le vat vat te tia chuta asoi toite kan ho tu te na in na tho kan report du chu sani som le pariat akhan British Council le MYC in IELTS antia International English Learning Test System khovel ramsang sanga English tong man na chuan zirna chunjom tu ramdanga tanga kal turte na thok turte in IELTS kan tia hian score chumizat 9% ange 10 point ti te chumizat score lo chuan zirna chunjom thelo ani chumi exam na nai ber chu notice a hian gahoti ania Mizoram atangin sabrama UK US sipe tang du lekhazir du Russia Farisa Dr. Zir du tamta kanom indashen tok tu kanom kha exam kha pass anga wangin kan ho tu ten aizo la hin da dani ngai to mon tia tichuan British Council tenen in betlangin British Council tan po avoi khatna tan notice a gawati pona le thopui ne exam center an nei masak ber sang ni som pari da khan I MOC tenen exam center an ne ya exam anomani mi za som ngai mazet an exam a ka soi du ta ka chu karma sa kha exam center boi pui tu spotlight institute CEO ina minon thil chu in hun lai sang ni som pari da som pakwa zirla in sponsor za som nga exam jing a khan tuna chuan British Royal Air Force salute UK le Australia Canada Singapore anar singa mazate tin cruise lines tirang sang USA Australia France le ramdanga depo thokan omchu ani ka muchak to khop mai chewa heng te chunjom leula kanti inom lo nu akhan exam center te an ngai tu to lova anon ti top da a ti hen ke kalom ve wangin mi somnga exam tu in nei huna exam kanon peyang tentia omle thui la kan ti te an han soya heng te hi apoi mo len ka ria tuna phei chuan British Council noe tangin IELTS exam kha Australia Company International Development Program IDP an la toa pathian zara kan president pulal so thami kan sarkaranga thalai de khovel zo turin ma kan la leng ti te ka pe seya chung te chu kan han soi du ani minute nga nia tin apan ni na chuan kan soi du chu hei so dat lang hung de wasan kan senior pro hona aumin ka ria kanin be chuang lo na in tun nai ma ya UPSC result te chuaka mizo enga tinge kan nom lo ti te chanchin bua social media soi loi ni ta hian ka experience vele ka ngai tuana kan pa ti ho tu ten na karun share tu chewa ka experience ha chuan hey Mizoram a hian sangka zakwa somrukle pasaria MBSC sangka zakwa somsrile paruka MBSC December tha kan ne ya Mizoram Board of School Education ahma chuna sambot noya kanom china ti chuan sangka zakwa somsrile pariata high school exam ma saper aizola kan nei ni MBSC noya ahma chuna kan senior jong te hi Shillonga te Gawhati te an exam china ti chuan khatatang han bulten taila sangni som palia zone high school an nuara an nor chanchu
kan science teacher min son chua sak tini picketing an neya school an khara kong an danga khatilaya bil tu zom dak pulorin mo ete khatila education chang tu puro lunate thei pato pan chua science teacher son chua sak atanga kan ho tu ten an han chui le ta an mu chua le kan sarkar an nu action an lak tak chu UT kan ni nu a hian Mizoram High School a middle school a science teacher kan lo nei reng lo mathematics teacher kan lo nei reng lo voina puangua aizot langwal in soitaila Saint Paul's school kala Shillonga BA zowa emo Delhi BA zowa Mizoram aron ho chowa high school zirtir tu adil ta high school zirtir tu mua khobunga an data khobunga headmaster chuan wala tungai ming khoyang mi ngai ni ngai zirna angua kania aizol om kania high school to Saint Paul's a kazowa BA Shillonga kakala MA Delhi a kazowa tia aizol tlangwal Saint Paul's kal Shillong le Delhi zirtu mathematics thiamang science thiamang science la ro mathematics la ro kar ni no chuan khobung nu le pa chuan khobung zir lai chuan puang gu kha an science teacher ani an mathematics teacher ani background pakhat ma nei lo chung chu kan kal phung thi ni lo ni a ti chuan ka soyang khan pur luna howin khalai a kha mu chuan ni a sarkar a thlin ani a sang ni le som le panga a science teacher recruitment siamani mathematics teacher recruitment siamani ti chuan mathematics background nei MSc BSc science teacher tur BSc MSc khang khan an dil ta chutatang chuan avoi khatna tan science teacher tak tak kan nei mathematics teacher tak tak kan nei tunma zong khan BA background nei khan mathematics a zirtira mizo de kanwan lo thiam em kati mathematics te engineer rei pusang se matemo engineer tam tak tak kan kal chokani background nei mi aluna zirtir khan tunda ju kan mom dan ania wena hian I experience aka kanan soi masa tin headmaster te hi thogrei to seniority khani wangin kumnga kumsari la service nei kha headmaster kai ta mase aizol om lungle om an mani ko ranu pa an khotlanga OM advisor khotlang paron tan khan lungle pa tan klabunga tuichonga headmaster jukni kha apegom lo tu hlo chut bungdon gazette officer poniang amai wa chung ai chuan lungle chan maria ko rana khotlanga mi zakaya hlo thatak sia senior teacher ni kha acha om thinani chu bang chon kan ho tu te hian hun kal to po headmaster senior ka ho kha anan siam thin anjom du lo chumi chuan zirlai ten a khomi ten headmaster kan nei lo riloi loi thinani ti chuan kan ho tu te na ngai tu na an seng ta department limited examine headmaster ka thin ro se kumnga hita lo service chuan MPSC in boss in ro se ti ta MPSC an exam an conduct ta an junior an fa te rule an zirtir to te an scholar on thok ve te kha he ta in ziak ling ta ni ti chuan an lano pangbok sia service an langa bok sia engtika ma jon khopuya pokalu dang ti ril ru be se na ni thingtla kho chak ko thlanga anom ta thanem ngai te kinan zirtira school administration pon na sa te kinan thapani chudi lai kara apar se denga mazat kha seniority ka chopa khan pe yom lo de ma se tuna ka zom lo chuan department limited exam kan fa de ruwa nong ka jel mai don ka zom mangai antia he ti tunai kan ni ta thup mai ni chung chuan zirna ra tha te achua administration ale zirna na sa takin chulai te chu kan han se du che wa thil dam tak khlai kha experience oi tu roma ka soi to longa kan din mun le kan malam huna kan ngai tu na ka soi du ni all india exam UPSC te kan tia apak exam tam ta ka mani
hei tu na phe chuan ni te kan ti ta ti khan ti rang rang doctor zir tur engineer zir tur te chung ho base chu an exam patan an question patan chu Central Board of School Education along ni a tuna Mizoram CBSE kan nei tam tak Kendriya Vidyalaya te Novodaya te Eklavya te hian Mizo lu ti tlem ten ni mamita khozola serchi pa thenzola lungleya aizol puspa ka son Kendriya son Mizo kan lu tha apa ka hi chuan katong moi lo ni lo sela chakma school ma kan titla chung ho chuan Central Patan in lekhan an zirta engineer a inject linga Central School hundanga ankaya zirna thazok tuna chon IAS te IPS te an inject ling chota hetiang zela kan kali chuan nakina hian kan ram chunga Mizo ni lo hian min opun hi ala thleng don ani a thleng mek ani chu wang chuan helai in siam that lai ngai lai kan in siam thata kan tan ho hi ngai hen ka ria mania manifesto committee phe chuan kan hu tu tena la ka thlen nge ya Mizoram sarkar state sarkar noya veng luyam mais kan ti khu Central Board CBSE affiliation om chunani mani khan lungle ya baptist ko ran thui tu te nen kan in koma pathian jara sarkari la serkon school te hi Simlama school tra Mizoram Board school tra berte jing mi ya CBSE affiliation te nei gula serkon atanga zir chuak tang khan Delhi ya Mumbai ya Calcutta zirna chunjam le exam dekha ol sam don se athavio lo mo ka tia kan qualify the jona thango tang anti kan ho tu de kadar ko nga rem phoi chuna isinot high school te mo tin mire thei jok te kal thena tur sarkar and call school te po hi cham district capital te na champhai ani mo mamita lungleya chumya CBSE affiliation ti kan ni thenga ti te kangai tu chung chung neila no pangin harsa tak poin an zirna konga MBSE kha athareng ka soi sel lo kan ho tu ten nasu takin an upgrade to tukin jinga puan secretary sarai nen kanin bia thil tam tak kan soya amaro chu Delhi ya Bangalore Hyderabad Calcutta MBSE board atangin ka lokala 60% kamu 70% 80% kamu ti le CBSE board atangin kania hei tikha amin don sundang kha adang tak mai ni anjir dan system le an question set dan system tikha adang lam sia hemi konga hian tran kan lak awangai don MVO katia tuna kan sarkar thon mek te hi mana tek sirong an kha to tuna school uniform inang common uniform antilea zirti tu rang ka zot kuala andu lo bio maya kan school lo pa kan the to lo quality maintain har khot mai te antia impone sela chulai te chukan soi duwa ti chuan human resource a hian tran kan lak ngai lai bermin ke ringa kan syllabus te kan question set dan te po kan en non fo angai ke ringa textbook based hei hini kuma chuwa kuma sai chuwa kumina chun hei chuwa kang a khami textbook based ni lo concept dang application based textbook atanga thil danga an man dan tur an apply dan tur chumi te no pang chun an themem ti khatiang jong de kha kan war appointment ka ria chung lai te chu kan han soi duwa zirlai ten abu chung thu an cm ti a in zirlai te hian an zirlai an thia thiam na tangin an chan tur abu pona eng hinge angting an apply theyang chutiang tur chon confidence an nem ti te hi kanin zirtir na kan phan tang kai le zual appointment ka ria chung de chu kan soya tin primary level apo smart class kan nei view angai to in ka ria kan sarkar ong le dan tur ka vision ani chu Delhi sarkar noya kan ria wena chon school a chon engma kan nei lo ni mai thei ni masila infa te intu te chu kum khat kum ni kum thum kum li chuan laptop tablet phone an du don me chok thei an thiam to ni chu wang chon khami base khan khami equal khan zirna school po hi kan siam that angai ni ti te kha garil ro ama chu wang chon zirna chungchang kan soi ni anu num beraka soi du chu university chungchang hi
ka soi dua hi ka ngai poi mo le ka ru min kap na de ulak tu pakhat ani nge nge ya Mizoram Central University lo pian don khan som ko le parita MA kan zir lai ni ya chuta chuan ne hu cho enkol tu gala ni wangin all Mizo postgraduate students union na general secretary kan ni lai ni ya Mizoram in State University ni lo Central University nei ro setia Shillong atrangan nat takaron tranga tu te jingami kan ni general secretary kan ni lekha po kan submit tam khop mai memorandum po ti chuan university lo piang ta Central University kan mang tang kai kan lo pui ma po son khop mai a chuan po kan chuang ani ti chuan kan sarkarin kanin dai lo chan don to ni hia nihu omlaya pachunga University College tiang khan lungleya hian Southern Campus idinangu tin kan ho tu ten ro manna an siama ti chuan sang ni le som le pathum me kha khatila UGC chairman Professor Vet Prakasa hey kan president pulaso ta education minister ni laya education commission member pathum jinga pakhat Indiram mithiam an chok chokha Vet Prakasa kha University Grant Commission chairman ani kan chief minister in lekha je ka lungleya Southern Campus on the turin mala turin nge na ke ma nge in chu lekha chu ka chu kenga delia kanin pe a chu lekha reference mangchuan Mizoram University na University Grant Commission in lekha non thonta hemi tan hian plan lo siam ro annual plan 11 plan zo don to 12 kal don to chime chuan lo tel ro ti te anon ti ta thila kala toy zong in anon pom ta ni sang ni le som le pakua Southern Campus din phalna lekha minon peta a Central Sarkarin ti chuan akala amun dur chungchang te NGO te ko rante sarkar te ngai tua hun dur te ponti felto ni masala akala Southern Campus din na turdan hian facility lo le engkim Mizoram Sarkarin tumro se chudi chon lo din ro anon tileta ni school pakhat din po hara college pakhat din po hara chuta university pakhat state sarkar paisa din chu ahar sadon dukani Karma Sakhan Simbarawa Professor Simbarawa Mizoram University Vice Chancellor Kalchuok ta nen kanin bia tun lai phe chu eri ret ka kheta wangin enge ni sani somle pariata education minister puro lunan lungleya daita biat jirna omdona hey kan hala khona ni nang wa hong ro min tia MZU Vice Chancellor chu guest of honor lo tong vero local ro ka tia lungle kan phei tu na lungle ya bi zirna a hong tu amin manga chuti live guest of honor chu Vice Chancellor ni ani phei chuan bu Joseph MCT wa khon bi course pani kan ne ya lungle ya hian in lo tur jong le course pakati kan da mai do ne mun le bulchan nan le ti khopin rodna se mani Kichuan thu te ka khita wain nim karma sapo ka bia nimen apo kan line bia karilu wana de ulega Mizoram University Central University ani thena turatana sarkar NGO zirlai pol kan ilai kan be na sate lu nen Centralin engpo ni sela Southern Campus lo ba hong ka cheu tuna in ni na ngai khan anti kha faculty te non teaching faculty te employee te khan angai chon a rem lowang ti an lo soi hi lo ni a chumya wa chon Central Sarkar khan dinani don chon state sarkarin engkim abon turani aron ti ta a tu wangin voina kan ho tu dina thai pa to pan chu Southern Campus kha ala PM thai tari lo ani ti chuan kan zir chiang zela Indiram Marsaka University of State ta sang te kan zir chianga
ka ngai tu na om ta chu kan ho tu te pa ron chong lo wa sarkar ta ila pathian le mi buizara Pachuma University College ti khu college ti pain Pachuma Central University te kan nei thenga ti te ka ngai tu na mani state dang apo university pani pathuman nei lom mo achan chu voina Pachuma University College an na thok tu zong khu UGC ina a hlo pe ka vekani state sarkar in pakhat ma pelo chu ta ngai om chun pakhat chu vice chancellor an lo da chuan vice chancellor lo le facility kha angai belani angai bel tam lo zia kan soenge infrastructure an nei thai building library an nei thai research facilities an nei thai ICT facilities an nei thai ram ni se a area a zaulu tu chu wang chuan sum me pai sen bel ngai mi lo hian pathian in remati ngai tuna central kha roten report te pe a central akan boru kalian chau to nakum sani som nile palia congress kai hroi sarkari a pianga timin an ring chupani tin piang se ti pon du pokani mani kerala in thante khan kan ko ranu pate ko han mi tong tai mi tam takte a party a congress an ni chong lawang kerala yen in chak thena kan tong tai na san ti de mo congress karnataka congress a sarkar khan sa kho zalen na omdon ani tikha an riani congress sarkar lo chuan christian sa khuate nam nuai nung de kan che pani tian ria in chak theinan kan tong trai na salu tuk temin ti de imeni chung de chu ka ngai tua sani som ni le pali a hian congress kai ruai UPH kan ti don ngani a piang don in lang box sia pulal so da kai ruai congress sarkar mizoram alo sarkar pe chuan prime minister na mizo hi human resource contra chu wangin community based tribal based foreign collaboration ten tang dun turpoin Pachuma University College Central University minan lan kai teute an ti sela min lan kai tu poisa sel beli ngai tlem tu kani akong at toil tu kani political will chau khama mo to poisa sel bel tu khom top tat lo chung de chu ka ngai tu a hei tu na hen PUC hi nak credit ta A+ voi nian ni to sani som porugale sani som ni le pathuma tu na phil chuan CGPA score a chuan 0.04% online ni to ni tin NIRF All India College som ni le pangana ania university tekha in el khopen siamila kan salai te hian an du te choice sela chu tiang ani huna chuan kan ram tan hian masona wani don te lul em ti te ka ngai tua ka soyang khan power chungchang chu samruk le pa ni electric venga 75 kilowatt kan ne atanga nimin tlang kan power pack chu chungchang chu rem chang kan hotu ten hun mila siama kan la soyanga education chungchang hi kan ngai poimo apoimo in ka ria kan ram dam na tur poni chu wangin hemi ko nga hian kan ngai tua na sataka kan sen poimo in ka ria chung de chu tugin zinga khun min pek ta ka chuan kan hotu te ma kan soi duwa thil atak tak a reality kan ngai tua ngain ka ria I ka soi za lowanga kan soi du chu pani lek question in ring ruang ai to nam se ka du chu India ram state sang ka thei chin kan ena northeast state kan ena hemi power chungchanga po hadal project kan niam mo thil dang dang aniam mo ain kol tu te civil engineer to ve kan ni he kan president po hian kan in be kan in bethina power chungchanga hian Mizoram power infrastructure en kol tu hi electric engineer ani dai mai chung chuan power kan siam chuana ya a cost escalation kan ti non vak vak ati ani theigem di dengai tu na kan ya pusang thima akan lam kan lama awma egin mulai khan Mizoram leyet chefo maya le do lai te po ka chui ve a ka ngai tu na om chu ka mu chu ka ti ve a adi kilo mai the ma se di kilo lek vek lo ti chu ka chiang maya mechanical wing mechanical division PWD hun ne malai tang han ati bo ta
ti chuan leidote division a ama huam chunga highway ama huam chunga an peta awan duna kan tok to zau zau mai an do non le do na an ko lu te chu mechanical divisional lo om to sai ha an post long tlai an post kolosi pa an post khang ho kha an pot khom le tat mai ni hei chu chiang takin ka hritlata chu wang chuan eng hinge kan ram hian kan ti fu le kan ti fu lo eng hinge thang ti lai te hi kan ngai tu angain ka ria voina president thatak mai kan ne ya sumle pa ni mo thil danga mo mi filim tak kan ne ya voina hian kan thei pa to pa kan tran chuan mi pui hian congress si trang deuh dewa sarkar siam dewa ti min duani chu wang chung ke mani chung kwa kan lo in hu mo lo na deuh te omani point kan ril ru in milo na deuh te omani point ke mani kan in siam ton te po hi angain ka ria kan in ngai dam to na ngain ka ria na kan tho chuan mason na kan nein ka ring chung de chu party dang chung chang soi vak lovin tuna kan tin mun ka experience lem le ma thira ta na ka be se na ngai to zui tan ka ron share chu ni chu kalome